大家平安，jauh-jauh tu soal kajam naman na makatina na sulibat. Saka tu soal kajam naman na urja supina kay no sama si imazay to Korinto sangasan. Imazay to tapuro ka to unama suratan, imazay to tapuro ka to jiro karam, pajudu sapuro ka to sepatya karam. 哥林多前书16章13节到24节。Maya taat karena pas kedu kika kejengu tuanu saruan ta cemas ulamuna na rakas sano ka pupi cur ano kemudamu danga ulano sini pasi kilibak apeno lat labte papupi curana naken ta numun kemelangmu tu tia Stefana Mavana sanga-sangasa na siya toa I pasa yakaya au saka na kipasavisavit kirarain toa maraka pinili na semasa siya kiparaingu toa namayatu tsua tsau-tsau katoa ta sarasarat kipu sen-sengan marula-rulay mapulat au marevakan toa pinancezan ni Stefana kati ati Fortunatus kati yakaiku ayatoa na pasu singeritan dan nuaken toa ta pinacasadan nama sasaken naravas kaya maju namaya toa sinasan tanumon uta ulano pina alay ay chua namaya tutsua tsau-tsau azwa ipasa yasya marka kyukai iya nga ayaya tanumon ti kachira kati apachira katwa zua kyukai ituma itaya maju ayanga ayaya aravas dan numon masata kini susuan tua marairai azwa markata vitek ayanga ayaya mapula dan numon pula na macingki anu warung sano pasa sangut-sangut yaken hati Paulo benici kaken apu ai ja nomo no iza inika kiliva ketua ca marairai ati manga ula kuyaci marairai ula suna anamancer ula muna pinakizangan nuata marairai ati Yesu tua na pakisumali pas eling ko sinikiliwa kemu narawat mapulat pakate Kirisitu Yesu aicu kainua cemas satu soa kajam naman sini pupatarvan janukem 末了的话关于教会生活保罗劝勉哥林多教会的信徒要听从和敬重一些人他说你们认得斯提法纳和他一家人他们是亚该亚最早成为基督徒的一家并且在服侍信徒的事上非常的热心你们要听从这样的人以及跟他们一起辛劳工作的人15节到16节这样的人是值得你们敬重的18节保罗解释为什么要听从敬重这些人是因为他们是亚该亚最早信主的人而且以服侍圣徒为念特别在保罗最需要的时候他们即使给予帮助让保罗心得安慰主耶稣说若有人服侍我就当跟从我我在哪里服侍我的人也要在那里若有人服侍我
我父必尊重他。约翰福音12章26节。我们该顺服与敬重哪些人呢？就是上帝尊重的人。所以保罗鼓励弟兄姐妹要敬重这样具有爱心与忠心的圣徒。教会里有越多这种爱上帝与爱人的信仰榜样，教会就会越受他人的敬重，上帝的名也因此得着荣耀。Sinaya tu soa kajaman-jaman apino beri-berilana kainua cema 末了的话，Sinaya janji lacinana kemelang tua warung tua kinuman nua cemas sakatu soa sini pakina menemicam-cam。保罗劝勉哥林多信徒，凡所做的都要凭爱心而做，这对我在教会的服事与信仰生活有何提醒呢？那么sini jipa Paulingau sini pa Paulingau janutin no kiskau-kaulitin no kipusen-sengan ni kiokai ada saruan tu ada cemas nama sini kipa Paulingau janutin Sinaya janutin tu soka jaman-jaman latina kemelanga gemado kinemnem ayakana pasamalau saka kainuli。亲爱的主，感谢你透过保罗对哥林多教会的教导，使我明白当教会在面临许多棘手的问题时，应当照着圣经的原则来处理。求主帮助教会活出公义、慈爱与怜悯的样式，能荣耀主的名。奉主耶稣得胜的名求，阿们。Mali-mali tu soa kadam-daman nama katina misa selang asumupu ilarai tu amana pada zekat tak kainua cemas lata pina ene saja pasusuin ayakana papupisul atisu na jaken sakala tina na suleba tu soa jakeni adawan 大家平安。